Hetna BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni January ni sim samna segi ni kho a emi time sa kon chule vanoi Thusoh chum phabap ki Lahkhom ho mi loi khat dinga chamna umna ding a ta san thei ta hilo akoi u zong le Israel Hamas ki ka him kham na chu masupena de in lolhing te in an nei hlan tan hi ceasefire agreement ki phon do to ki pagul nu pamalam lin lai za lim zong adim set nu ve kinuk to na chu phat so piluna buipi a hinung a hum do the a hin hi chu abe thum in ahom khan u ve akiti amas pena dinga Hamas ten gal hing amat ho mi som tum na thum la do na ane iwa chule Israel ten mi pi tam pi ki na chenamun ho ada hla ding u hi akiti kinup to na chu maban a thilaman na ven do na dingle hugem nung tabang gaza gamsung nung tun do kit na dinga phata a hidan mi tampin ase uve alangkhana Israel Hamas ki ka him kha da a he hizing wangin Israel lama boina chum su chen lawa kho in Israeli security cabinet in final approval ding ahongai sauve akiti chule Netanyahu noya Israel vai homte chalo na daisa lola a fire right minister le critics phabap in kinup to na chu gamsunga ti chu national security compromise ki bolna hitin haten adawdal ovin hi finance minister Bezalel Smotrich kinup to na chu ti za umta hi atin national security minister Itamar Ben Gvir in hata adawdal na thu asam phongsinge banoi chumchuma kon him kha do na chu akipa pi naule atos na apong da uve chamhat gam India China le France hon alem naw thu apho un party tenin akitip na han atu cha han ding jong tip na ane uve alangkhana Iran le Yemen in ceasefire do hi Palestine te ading a galzona a hi atilhan in a hi US President Joe Biden le US President ding alhando Donald Trump in gamkai hidia Middle East gambung sunga hi chamna amna ding a pan ala azing hlanding in kitip na jang anei hlan e kinup to na do jingba in alangkhana hi chi kinup to na chu je so ding hinam ti hi mi tam pilu op kai na khat jang hi kit e Gaza Health Ministry ten apon do dong zu evin him kha phon do hi kalnidan som ni lali sungka a Israel te buluna in mi som get la khat in thina atu 18 thulut anei kit ovin hi observer hon hi chi kinup to na le him kham hin pha so na dinga chamna ti ta hin lut zo din ata san pove akiti January ni sim samlo gup jani a lam milun sing set General Secretary CoTU mina gamla go ho na ding to ki mana zapi het dinga thulu na ki sem sa chunga avela to pon do ahim bol naw achun tu chung mai te ten gal ahim bol khum si over Chin-Kuki-Zo nam mi pi in kilung khat ta tu ni chen ge a gamla go i ho jing uta kelhan a to ma ban jong le mi pi kilung khat ta tha ize khom thein ding win achi sa October ni sim somno go 2024 ni khon KMC community hormona Phailengmol area island block sunga house zo sele committee zo se kutu makaina a Kuki MP Sadal Hills Sahika Tribe MP se sole Phailengmol area kwar committee chengto khelkhom na ankini in November 2024 lasung a hosa committee zo se gamsu ho na dinga pan ahungla che di u chele ahong zo sen CoTU office muna report ahong bol che ding u a hi izem te chi phat tep sunga ki sai banga chon lo zo se chu aho village kam lai set in le lo anei zo se ki la pi a nam pi thunei na ding hi tai ti a kilo na dong zu in anui a ho village sung ke ta do cheng chunga hin thulu na ki sem hum tan hi an molen tin jang morzol gotangkot herok line pheitai chi zero kanan tuinom phai kamu lai rock saron phai kamu themdoi thangza phailenjang sayang silhau vai phei haukhong phai haukhong ching phoi bi as kanan nongpok center nongpok phaijang bi phainom salem phai new kanan phainom dam phai humun nom haikon thailei tera khong chaning pokpi molkon bungho ahi thulut na ki se zo se hi 1st January 2024 ni khwa pana achung a gamle go ho na ding a pan la lo ho chunga ki chi pi pan ding hi tai ti a Cedar Hills kamsunga Chin-Kuki-Zo cha te zo se het dinga thu phone ahim bol na chun ata nang in hi
January ni simsom logup ni khoa Information and Publicity Chin-Kuki-Zo Defense Committee và ngay hang le tui lang kol akun avela het sa na kimu in asay na achun tu hung ding January ni simsom ni 2025 Monday ni dan som lakhat masangay amasa akilol na bang Hutin akun KZVV ding nihin solde kit lawlew KZVV dem khosay batalan và ngay hang le tui lang kol in có khut trôi hậu lệ mazo se ke si eleckuki impi JTN khuna handover ka bolyu KZVV KZDC hi defang a ki umding hitai ti chu ka hin phung do ove ati azi chu gamsunga house hole gamsumi P10 volunteer gal kho zi Aheloute lai 7k ho KZDC executive chengse in pan kala la jing theu hi poi Hisechun izem te KZVV KZDC hi sumangna au kha zongle kuki impi JTN KCA Tausim Block KKL RHQ KSO le kuki impi women wing le thang sunga nam sapaizo sit to agam sumi pi hon KZDC lamkai ho koima themone chan thelo du hi se chule KZVV KZDC ki sumangna au ta ba zongle anoi alis ki pi ho se ho hin monezo se ki po du hi mo ki po ding ho chu hi le phai tol ta bung leisang phai thang nom pangmol thi tungbul kaimai Torlen, Maukot, Ti Mot Bung, Ting Champai, Mong Bung, Sezang, Hive. Hecheng sia akon KZVV ding mi ahong kisor masang sia KZVV inactive part kila thailaw ding ahitai. Chule achay na kay tui lang core area mi pite zong lung na hingyal pat diwa tip na lehe sa na Hive. Hill Tribal Council HTC Morain Jani ni Khojun Morat le Akinvel School Sen Syllabus Ovakona Meitei Mayek Manipuri Akala ding uven thupi ane uven hi Hechi thupi hi simlai chupang hon apachom zoding subject dang ho asim ova chule tul atu dimun Chin-Kuki-Zo te political dimun belhezing pum thimzil na aneidu dai sa na hinaban kuki te chuandan khandan zabol na ve sa na zong ahidan HTC Thusoh in ata nang inahi simnai chupang hon meite mayek Manipuri khela subject dangdang Hindi Mizo English thada kuki le MIL subject dangdang ho zo ala devinjong thupi anei zovin hi heche thupi na sa low school ho chunga action ho ta hala ding injong HTC moro ingi na anei zin hi Pat sot ta kangui le lamka ki zot to na lampi konsa khul leilon te ki ka abuina zia pat tip lo blocket makhan khumuna copper ranks leng mai women union hon anabol uchu January ni sim som logum akon aki hongkit tan hi hechi thu pan hilla leimakhung area protection committee LAPC ho chunga CoTU in ki patu ponzong abol in hi hichi lampi chomkhat ki khaze hin lamka le khangui ki chotmat na sata in anaboizin mi pi chi le wale lamha na sata in asno pha in hi jani ni kho achu LAPC hole LSCO hon makhan khumon na ki hauna na nei uwa condition imacha umlova lampi ki kha chu hon ki ta dinga ki thulut na anasem u hi Tidim ko hopsungam gi pera chatlo omle ICNCC Chin Brotherhood le pangkhom kiloi khom hon kidal do ading hitin tidim tangsima vai hom jinglai PDF jolen hon he sana thopon ani uvetin tahan post thulut chun asai tidim khula thil dan chungchang tidim council le PDA tidim pangkhom hon Kala sondiu thu January ni sim somlali ni thu ana sozo nu uwa PDF jolan hon dombu na api u hi interim chain National Consultative Council ICNCC le Chin Brotherhood holoi in jomi te chenna tidim khu akun Myanmar sipai ho adal daun mun zelen asem dan u thu asai uve CNF hon PDA TDM hi JTA among in TDM abulu sa u hitin PDF jolan hon apong uve CNF CNA politics po angai tu hitin PDF jolan ho chun asai uve dunya ding in Thusoh HTC akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe